Abacungagereza n'urwego rwihariye rushinzwe kurinda umutekano w'amagereza n'abayafungiye mu iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 243 akanyereza 03 ryo kuwa 27 Ukuboza 2016 rigena imishahara igenerwa aba bakozi ndetse n'ibindi bagenerwa. Abakozi b'uru rwego rw'umutekano barangwa n'amapeti ariyo Warder, Corporal, Sergeant, Senior Sergeant, Chief Sergeant, Assistant Inspector of Prison, Inspector of Prison, Chief Inspector of Prison, Superintendent, Senior Superintendent of Prison, Chief Superintendent of Prison, hari kandi Assistant Commissioner of Prison, Commissioner of Prison, Deputy Commissioner of General of Prison ndetse na Commissioner General of Prison. Nkuko iri teka ribivuga, imishahara y'abacungagereza igenwa hashingiwe ku mbonerahamwe y'urutonde rw'imirimo kandi hakurikijwe amahame ngenderwaho mu kubara imishahara mu butegetsi bwa leta. Imishahara yabo kandi ishingira ku rwego, umubare fatizo n'umushahara mbumbe bigendana na buri mwanya w'umurimo w'umucungagereza. Warder, nk'uko twabyumvishe, iri niryo peti rya mbere mu rwego rw'abacungagereza. Umucungagereza wose uri ku rwego nta birango bigaragaza iri peti. Umucungagereza wese uri ku rwego ahabwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 60,000 n'amafaranga 586. Akurikirwa n'ipeti rya Corporal cyangwa se Caporal. Umucungagereza uri ku rwego rwa Caporal ahembwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 71,000 n'amafaranga 628 bya buri kwezi. Azakurikirwa n'ipeti rya Sergeant. Umucungagereza wambaye Sergeant agenerwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 46,000 n'amafaranga 646 buri kwezi. Akurikirwa n'ipeti rya Senior Sergeant. Umucungagereza wese wambaye ipeti rya Sergeant rya Senior Sergeant ahabwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 160 n'amafaranga 456. Azakurikirwa n'ipeti rya Chief Sergeant. Umucungagereza ufite ipeti rya Chief Sergeant ahembwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 179 n'amafaranga 958 buri kwezi. Azakurikirwa na Assistant Inspector of Prison. Umucungagereza ufite iri peti ahembwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 227 n'amafaranga 958. Agakurikirwa n'ipeti rya Inspector of Prison. Umucungagereza ufite iri peti cyangwa ugeze ku rwego ahembwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 277 n'amafaranga 653. Agakurikirwa n'ipeti rya Chief Inspector of Prison. Umucungagereza ufite iri peti ahembwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 374 n'amafaranga 191 buri kwezi. Azakurikirwa kandi n'ipeti rya Superintendent. Umucungagereza wambaye iri peti ahembwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 484 n'amafaranga 588. Agakurikirwa n'ipeti rya Senior Superintendent of Prison. Umucungagereza wese ufite ipeti cyangwa se ugeze kuri uru rwego agenerwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 581 n'amafaranga 556. Agakurikirwa n'ipeti rya Chief Superintendent of Prison. Umucungagereza ugeze kuri uru rwego ahabwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 718 n'amafaranga 243 buri kwezi. Ipeti rikurikira ni rya Assistant Commissioner of Prison. Umucungagereza ufite iri peti ahembwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 951 n'amafaranga 78. Agakurikirwa n'ipeti rya Commissioner of Prison. Ahembwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda 990 n'amafaranga 235. Azakurikirwa kandi n'ipeti rya Deputy Commissioner General of Prison. Umucungagereza ugeze kuri uru rwego cyangwa se ufite iri peti rya Deputy Commissioner General of Prison agenerwa umushahara w'amafaranga y'u Rwanda 1,141 n'amafaranga 310. Agenerwa kandi amafaranga yo kwishyura itumanaho rya telefone, internet na fax byo mu biro angana n'100 bya buri kwezi. Andi mafaranga 40 buri kwezi ya internet ngendanwa n'itumanaho rya telefone igendanwa angana n'amafaranga y'u Rwanda 150 bya buri kwezi. Agenerwa kandi amafaranga yo kwakira abashyitsi mu kazi angana n'200 buri kwezi. Aya akaba anyuzwa kuri konti y'urwego RCS.
akurikirwa na Commissioner General of Prison cyangwa se Komiseri Mukuru, ari nawe muyobozi mukuru w'uru rwego. Umucungagereza ufite iri peti cyangwa ugeze ku rwego ahembwa umushahara ungana n'amafaranga y'u Rwanda $1,428,800 n'amafaranga 485. Agenerwa kandi amafaranga yo kwishyura itumanaho rya telefone, internet ndetse na fax byo mu biro buri kwezi angana n'ibihumbi 100. Agenerwa n'andi ibihumbi 40 buri kwezi ya internet ngendanwa n'ibihumbi 150 y'itumanaho rya telefone igendanwa bya buri kwezi. Agenerwa kandi amafaranga yo kwakira abashyitsi mu kazi angana n'ibihumbi 300 bya buri kwezi anyura kuri konti y'urwego rwa RCS. Akoze kubana naje mu kiganiro yari Muhire nk'ibisanzwe gutegurana na kugeza ubuzima bw'ubwenge hano kuri Mrmltv, kandi subscribe tubana mu bindi biganiro. Ciao ciao.